Mura kag painting na ko. Tabang. Parehas, Jude. Okay, so good morning. Welcome to my video. Shit. Okay, good morning. Welcome to my... This doesn't look like a great angle. Pag melody rin ako, be. Ay, harmony. Sige na. Diba mo panita sa akong pe. Ay, sigsapa baka nagtukar ko para sa akong vlog. Kapoy ko ron mo nang watayo kay Lele, watay piano. So, mag-hamra ko. Sige na, babe. Pag-harmony ba ba? Today, I feel like I punished myself because I went to the gym early. I don't like going to the gym early. And last night, I didn't get enough sleep because ayoko ning mata pag alas 5 kay kayon ko. Hapit ko nakaihi sa bed pero wala ako nangihi. Nag-put jud effort sa akong pag-gym karong adlaw kay gahapon nagkaon kog Jollibee, burger steak, og spaghetti, og coke float, og fries. So, nag-put kog effort and kapoy kog mga yun, katugon ko. Pero karong adlaw, busy ko mag-try na kong trabaho kay pobre ko niya. Ako manghod kay dugay siya matug-eskwelahan ron sa maong wala kay video ron kay kung naa siya murag gamay kayo ang bay. This is me again, bed rotting. So akong manghod kay nag-eskwela siya sa US Junior. Wala ko privacy na. Okay lang para madato ta ba? Wala ni fog ako ang I think in general, oh I have a dick. I think in general, cow cheese is the best biscuit. No offense. Alright, I'll just cut that up pag nanak ko yung ma-offendan. And then i-insert rin ako. Bro, let's bed rot to hell. No offense. Ding 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 ding. Today nakabawas ka sa akong tatay. Kitaas ka siya chat. Anya ako reply kay K. Very nice. No offense. Wala ko privacy na. Okay lang para madato ta ba? No offense.